Turabaramukije nshuti namwe bakunzi ba Inkerebutsi TV, tunabipfuriza kubandanya muroranirwa n'ibiganiro twama twabashikirije ngaha kuri uru rubuga rwacu ariko rwanyu Inkerebutsi TV. Ku bataraba abanywanyi bacu tubasabe gufyonda munsi y'iki kiganiro ahanditse sabone canke subscribe, hanyuma kuri ako gakengeri gaciye kaza, hanyuma kuri tute canke all kugira muzoje mushikirwa n'ibiganiro twamadushikirije kuri urubuga rwacu. Hari kw'igenekerezo rya 10 Ntwarante umwaka wa 2025, aho Inkerebutsi TV yari yarungikanywe n'umuryango w'umugiraneza yitwa Claude, ibahasha yo gufashisha bamwe mu mpunzi z'abakongomani zahungiye mu gihugu cacu c'u Burundi muri komine ya Rugombo. Bajije kuronswa iyo bahasha barungikiwe n'umugiraneza, Inkerebutsi TV yahavuye iganira na bamwe muri izo mpunzi, aho batwiganiye ibitari bikeyi mu rurimi rw'igiswahili. Abana bato twashoboye kuganira nabo barasaba ko abazanye intambara mu gihugu cabo ko bohagarika iyo ntambara kugira bashobore gusubira mu gihugu cabo kandi banashobore kubandanya amashure yabo bahagaritse. Jambo. Jambo sana. Nzima? Ndiyo. Unaitwa nani? David. Unatoka wapi? Kamanyola. Ulikuwa mwanafunzi? Ndiyo. Ulikuwa unasoma darasa la ngapi? 4. Hivi hapa Burundi kusoma? Oh, David, nakuona hapa Burundi juu ya nini umekuja hapa? Tumekimbia vita. Kinini naweza kuambia watu wanaleta vita kwenu? Waondoke, watuletee vita tena. Asante sana. Abageze mu zabukuru n'abagendana ubumuga batubwiye ko bahangayika cane kubera ubwinshi bw'impunzi. Banashimiye cane umuryango w'uyo mugiraneza Claude kuri iyo bahasha yashoboye kubarungikira. Userukira impunzi muri iyo site ya Rugombo nawe yashimiye cane abamaze kubashikako, aca asaba amashirahamwe akomakomeye cane nka Croix Rouge, UNICEF n'ayandi kuja hamwe mu kubashikako kugira bashobore gutanga ibintu bishobora kubakwira bose, kuko ngo bazanye bike bike bishobora gutuma bacanamwo abadashikiriwe nabo ugasanga bashavuye cane. Yaranasavye uwo wese yogira umutima w'urukundo kuzojeragira ico afashije ari nk'ishirahamwe canke umuntu ku gatwe kiwe. Reka ndabareke rero mubumvirize aho nagerageje kuganira nabo mu rurimi rw'igiswahili. Jambo tate. Jambo sana baba. Nzima? Ndiyo baba. Unaweza kujitambulisha? Ndajitambulisha mimi ndio Faida Mwangingi. Unatoka wapi? Tunatoka Kamanyola. Lakini tuko na mateso tutate. Masase liaga sana, ile kulia sana, na ndio kwa tunagumuka tunakimbia, atuweke kitu, atuwe sahani, atuwe kopo, atuwe hata kitu cha kuchifunika. Tangia tunakuaga hapa sheba zehi, atuwe pataka hata jeto. Shetu tunakuyaga banadusukuma kusema tupate jeto binashindikana. Kinini naweza kuambia watu wanaleta vita kwenu? Bache vita turudie kama ndio vile viko baba yangu. Kuna mtu anatuma katu kachache, kale kanvelope mmepata, unamwambia nini? Umwambie asante. Umwambie abarikiwe. Tunashukuru tena tunashukuru sana. Mungu ambariki, mwambie kila siku hapo anapata msaada wa kututumia. Sheba zetu tuko hapa. Tunateswa sana. Atupate hata jeto. Watu wengine sasa unaweza kuambia kitu gani? Tunapenda tupate wale watu wanaweza tuletea ni msaada watusaidie. Ndio tunataji tu hapo na wengine baba yangu. Asante sana sasa. Na watoto bamwe balienda na mai, na babwana bakaenda na mai, na banamuke biko na mamimi. Baliendaga watu wote tukapoteza watu ba mingi sana. Oh, pole sana. Tulishapoa baba yangu. Asante sana kunijibu. Jambo. Jambo sana. Unaweza kujitambulisha? Kwa majina naitwa Daniel Ifora, responsable wa barefugee kusite ya Rugombo. Ndio. Sasa unatoka wapi? Mimi natokea precisement Congo, muvile ya Bukavu, province du Sud Kivu. Kukwa yetu hapa ni vita ambayo ilijitokeza ya maforces armées zinajiunga na mainchi zingine kigeni kama vile Rwanda, Uganda na zile inchi ambazo zinatatiza Kongo kwa siku nyingi zilileta vurugu, ndio maana tulikimbia na tuko hapa kwa leo. Kinini naweza kuambia sasa watu wanaleta vita kwenu? Kwa wale ambao wanaleta vita kwetu, kusema vizuri, sisi tuna haja ya amani. Lakini hatuwezi ishi katikati ya adui. Tunaomba gouvernement congolais kamate charge ya kufukuza wale ambao wanaleta vita ndani ya nchi ya Kongo, ili watu wakimbizi wote wapate namna ya kurudia nchini Kongo. Katika amani tutarudia.
Kama amani hakuna, kurudia nchi Kongo itakuwa vigumu sana. Maisha huku naonaje hapa Rugombo? Kusema ukweli, tangu tulikimbia hapa sisi kama vile wakimbizi hatujapata msaada. Sababu gani hatujapata msaada? Wazazi wengi hapa tuko na mama wajawazito wako plus ya 2900 personnes. Tuko na wazee wako plus ya 854 wa 3e âge. Na wale wengine wako moins de 55 jusqu'à 45. Tuko nao wako plus ya 14000. Tuko na watoto 17000. Watoto wote en general. Tuko na wafi adolescents. Tuko nao 3900. Total yote iko 45832 personnes ambayo ya wakimbizi wanajikutana ndani ya site ya Rugombo. Kwetu tunaomba msaada, sababu hatujapata msaada yoyote ile ya kutusaidia. Sababu mpaka sasa hii HCR alisema tutatembelea ku ordre ya gouvernement ya Burundi. Gouvernement ikasema mbele wapane msaada ni mpaka watu wote wakuwe enregistre, kama vile wakishapokea budget ya HCR ndio watapokea chakula. Ule ambaye atakatala kujienregistre hayakuwa mkimbizi sababu hawamjua. Tunaomba msaada ya kusaidia surtout watu wote. Msaada ya kidogo iko naleta vurugu na inaleta fujo sababu haitafika kwa watu wote. Msaada ingelikuja ifikie watu wote na ingelisaidia watu wote kujua kama leo nilipata na mwingine akapata, itakuwa italeta amani. Lakini wakati nakuya ya kidogo haitaleta amani, italeta vurugu na haitatusaidia kitu sisi kama vile wakimbizi. Tunaomba msaada yoyote ule, anaweza kuwa watu wakijiunga 3 4 kama wako na ile msaada, wakiona itatoshelea hii umati au watu wote, ni vizuri watu wote wapate ile kidogo kidogo, ama wapokee ile chakula ama vile vifaa. Ukisabia Croix Rouge iko napenda kuye gabula fulani UNICEF hapa bote, lakini wakijiunga fasi moja wagabule vitu vyote kusiku moja itasaidia. Na itatusaidia pia kuepukana na mafujo na vurugu ambazo zinaweza kukuya kutokezea ndani ya site ya Rugombo. Ule mtu yoyote mwenye atakuya na msaada hatukatae, karibu sana. Lakini anatusaidia tu, anatufanya orientation, anainforme. Wakati anatuinforme sa vile nyinyi ambayo mulikuya na hii msaada kwa leo, mulikuya mkainforme komine nayo ikakamate katuitisha, na sisi tukatumana tu watu mwende chagula wale wazee muwalete, na wale ambao wanaipata deja njoo wale munaona kama munawapatia kwa amani na usalama, hailete vurugu. Ni ile tu karibu kwa ule ambaye anakuwa na haja ya kusaidia asaidie. Kitu kinatoa ni moyo na kitu kinasaidia ni moyo. Ile tunaikaribisha karibu kwa wale ambao wote wako na msaada, walete msaada, tunaipokea kwa mikono mbili. Karibu sana. Hapa nchi ya Burundi wamekaribisha. Ndani ya nchi ya Burundi tulikaribishiwa vizuri na tuko vizuri. Ni magumu kidogo kidogo na shida ambazo tuko napata ndio zinaanza leta vurugu kidogo kidogo ya kutoelewana, lakini tunajua kwanza vitenda na jikosoa polepole. Ndiyo. Hakuna chingine cha kusema. Nyuma ya ile mimi nasema tu karibu kwa partenaire wote, association, ONG, personne, individu yoyote anaweza kuwa na msaada, tunamwambia karibu sana. Ni kukuya unasaidia, ni baba, mama, mtoto, kaka au shanga, yote ni wandugu. Ndio maana tunasema karibu sana, ni ile tu. Asante sana. Asante na kwako. Turabashimiye cyane gose mwebwe mwese mwadukurikiranye, ariko ndabibutse ko ubuzima bw'impunzi butigera bworoha na gato. Murakoze, hasigaye naho butaha mu bindi biganiro byacu byo hanyuma.